isagot mi ka na kayo ti may samaning nga istorya ngayon kam pinauluan. Aray, iti punsyonan. Ito'y drama tayo, Anya Laki din! Itang, bakay, simbang pagtakaon. Napnapa na ang boyeng, nagmalmalam ka manan nga awan dito'y balay. Di ka ka din agong unget, itang, bakit? Antaw Anyaya dito nakaplastik. ay kat makmakan bakit? Agduduma a klase ti masida dayta. Anya? Nagapon na gito'y amasida? Ay kat iji punsyonan Sa dino pa'y kuma. Ay naggapo kang matlagayam iti punsyonan. Iso matlagayam ang nagmalmalam ka nga awan dito'y balay. Hala, awanin ta dope asa audit itang. Mangan kakidin, tapno saan amabanglas dagiti masida. Anya tikait mo asida en numalayam tatang. Igado ako man adda, boyeng. Ay katuwan tatang. Urayam tagsida ka iti igadaw numalayam. Padigwan nak iti igado asidaat. Ay wan tatang. Ado nga igadaw ti sidaam inton malam. Ay, naggana san tibiyag no kasta anak ko. Uwan tatang. Saan laeng nga igadaw ti itid ko ka? Anya pa'y ngay, boyeng. Agduduma a klase ti masida tatang. Agbusog kay tao amangan. Apay ang nagsuot ka iti pantalon ang nagado ti bulsana, boyeng? Adda purpose na daytoy a pantalon, itang. Sa dino aya ti papanam, tagpurma ka pay. Anya laki din ni itang. Di mon damagan no sa dino ti papanak. Maamwam tulangan no agawid akon. Anya? Agmalmalimag iti papanak itang. Di nagsapul-sapulan na wanak, wain. Ay, makaamu kay ti biyag mo, boyeng. Simmang pagtakaon, itang bakit. Ha? Nagadumot din day ta nakasupot? Anya ngay dagita? Ay kat pasig amak dagito Anya? Alaam dagiti dadduma si daan. Tainak ilako dagiti dadduma. Ay salbag ka, boyeng. Naggapo dagiti amasida iti punsyonan? Ngem ingkakit din ilako? Ay kat diskartilaeng ti panagbiag itan. Itang. No saan ka ngagpanunot iti pagkwartaan? Ay kat agbisintan Ha? Nagngina ti kagatangay. No di mo ammo ti dumiskartay. Awan mo ten ti kanam. Agbisin ti buksit ako nada. Nagadumot kan dagito'y nakasupot amakmakan, boyeng. Uwan tatang. Adda ditan jay igado a paboritaom. Wana, angam jak maibus amin dagitawi. Ay kat iref mo pa'y aji dadduma tatang. Si daam di dadduma ita. Jay mat dadduma pa'y. Ay kat si daam no rabi. Ha? Jay pa'y dadduma. Pagar mo saram tatang. Di pa ikat pasigan na karni tilinhaon ti tiyan ko, boyeng. Uwan tatang. May mayaten a karne ti karga ti tiyan. Ngam ti awan apolos ti karga na. Sa bagay Ay kat adu dayta na si daan nyo tatang. At danto pa'y pangaldawa mintong bigat. Ay, agyaman nak nga rod, boyeng anak kao. Kwa tatang. Apay, boyeng. Total, adumat dayta si daan nga inted ko kada kayaw. Mangted kayo man iti oray sukat la ti panagpasahay. Anapan nangala kadagita magmakan. Anya? Ay kunakman no ipadigumlaan kanyak dagito'y amakan. Uwan tatang, ipadigaw nga masapol kumot ti kwarta kay. Oray 50 pesos na da. Ay awan latawar nan anak kao. Anya laki din ni tatang. Tawaran na pailaan di 50 pesos. 20 kumaa, tay sulaang ti adda a kwarta. Unayin tatang. Umdasan di 20 pesos. Manuday ta nakasupot-supot asidain, pare boyeng. 50 pesos lang, pare Cardaw. Nalakadaytan. Malak man iti talo asidain, tapno sana kung ngaglutaw. Anya sidaan, tinapilaym, pare Cardaw. Dayta taptaba. Adubaw, kan iga daw. Ay, uwan pare Cardaw. Negosyante ka ita na, pare. Mayat, dayta na panunot mau. Uwan, pare. No di ka mat dumiskartay, ay katagbisin ka mal.
Ah, At tuyan, ti si daan nagat katangan paray. Thank you, pare Buyeng. Dahi talaang pansiti gatangak buyeng, pag meriendak laang. Mano asupaut, nana? Dahi talatan dua aso po tanay. Mabisina ka talaga. Ay, una na. Aha, Aw, adto iti dua asupaut, apansay. Manaw ti bayadak. 40 pesos lang, nana. 20 pesos ti may sa asupaut. Naglakan ti lakom. Nagadupay ti may sa asupaut. Ang mga numalugi ka. Saan ka malugay, nana? Maparwar ko lat basit ti po na kayusan. Gatangak amin ng dayta na bati alakom kasinsin buyeng. Nagganasin nga'y kasinsin maray. Mano amin dayta kasinsin buyeng. 150 pesos kasinsin maray. 50 ti may sa asupaut. Sige, kasinsin. Gatangak kun dayta talo asupot asidaan. Masadutak nga minon nga aglutaw. Agyaman na kasinsain. Sika tinangibos iti lakok asidaan. Yahoo! Itang bakal! Simang putakaon! Naragsak ka simang buyeng lakay. Nalakok amin na indagiti sidaan. 650 amain tinaglakwak. Ay sinalbag ka buyeng. Pagkukwarta mo dagiti sidaan nga alalam iti punsyonan. Shh! Di mo pigsaan ti busis mo, Itang. Saan da nga mo ti pagal-alaak iti laklako kasidaan? Ay, anya lakit din buyeng. Naa, nag-level up gayam itan dagiti pumupunsyon. Anya nag-level up asasawam dita? Kasanaw, ilaklakom dagiti maalalam amakmakan iti punsyonan. Di kala agbabain iti daytang aramidam. Anya kumangay ti pagbainak, Itang. Ti kababain, diag takaw. Nagsao ka mo't buying? Saan kit din na panagtakaw day aramidam? Liblibasam ti mga ala iti sidaan iti punsyonan. Tapno ilako. Nay, nakapulis ka mait, Itang, bakit? Papanam, Kasangay ni Junjun aka anakak. ni Junjun aputot ni Bayaw Dilfine? Wan, inawagan nakita ni Manong Delphine. Darayak ka no ti kasangay ti anak na. Ay, kwa, mabalin ti sumurot, bakit? Sikaman ano kayat mo ti sumurot? Ay, una. Si kansamot laeng tinayaban ni Bayaw. Damdamagan na no makaumay ka. Gam kanayon kamot nga rod nga awan dito'y balay. Isu nga imbagak ka ni Manong Delphine nga amanga no syaklaang ti makaumay. Ay, mabitlaang tagpalisak mait, bakit? Ay, urayan nakbitain. Ala, kartingam, tanay aldawon. Ay, uwan bakit? Ay, kartingag tagpalas. Hoy, buyeng. Insuot mo maninday ta pantalon anagado ti bulsana. At the purpose na dayta kunak manen, Itang, bakit? Ay. Di mo igargaraw dito, ti kalupwam, buyeng. Anya laki din ni Itang. Nagadaw ti sagana. Basit mo't laing ti bulsak ka. Di ka manghibabain. Sikan ti ari-ari dagiti pumupunsyon. Day talamak makan ti sipsiputam. Nagadupay la sa umlita, bakit? Intakit di mga nain. Mabisina kaon. Gumatang kay tilako kasi daan. Pare Cardaw. Ne, sika mo gayam paray. Anya ngay dagita si daan. Aglalaok pare. Agpili kalatan din na. Manungay ti may sa usupaw. Ay kat kasmut lay ti sigod pare Cardaw. 50 pesos online. Apag isungorot ti sasangput mo pare Buyeng. Sa anak kahit nga nagluto iti si daan may. Gumatang aklangan iti naluto alakaw. Ay wen pare. Agpili ka nga rodan iti kayat mo si daan. Kaluto da kita aputahay. Dalasag, adda tabtaba, ken adda met tultulang, nana. Agpili ka niti kayat mo si daan. Apay nga ila kumpay la dagita atultulang buyeng. Saan met apasig atulang, nana? Adda met lasag na. Sa bagay yung jakon makangal-ngal iti lasag. Naluknang ti pan nakalutaw dagiti laslasag, nana. Mangalngal mo amin dagita. Day talatan tabtaba ti inutek asidaan. Aw, mano asupaut, nana. Ay may salaang barok. Mabitlaan. Sa mga laki ti kayat mo si daan, nana. Anya ngay dagita lakom kasinsin buyeng. Kasmet lay ti sigod kasinsin maray.
Masida. Nan, kita akman dagita amasida. Ay, wine kasinsain. Agpili kalatan dita, no niya ti kayat mo asidaan. Napudot pa'y matdagito'y asidaan kasinsin buyeng. Kaluto ngamin dagita, kasinsin maray. Kay imasan na asidaan. Adado ba kasinsain? Oh, day taman na kasinsin maray. At dapat dua asupaw. Sige, gatanga kunday tadwa asupot kasinsain. Sige, kasinsin maray. Agyaman na. Napan kagayam naglako iti naluto asidaan buyeng. Wen, tatang. Kahit adapay nabati alakaw. At dapat atatang. Dua lang nga asupot ti tultulang. Tulak? Apay nga ilakom day tatulang. Sana ga po ngayon bagak ato lang akit pasigan ato lang. At damat karnina Aya? Itad kun katatang, imbagla asidaan. Ibagam to manin na bayadak. Saan ang tatang? Kukuha mo. Sigurado ka. Wen, tatang. Sigurado. Nungay malugi ka no ipadawat mo kanyak. Ay, sana ka malugi. Ipadawat kun ka tinabati pa'y asidaan, tatang. Oh, adto tinaglakwak ka dagiti sidaan. Itang, bakit? Ay, kukuam lang dayta kwarta buyeng. Mangibabain ka talaga. Anya laki din ni Itang. Kwarta lang aruden itid ko, di mo pa'y lawatan. Ay di nakiramraman iti kalukwam buyeng. Saan pa'y laanal nalpastipasken, nagadun ti inalam asidaan. Di ka katagyaman, tanalaingak nga dumiskartay. Pagsayatan mo tararamida ka. Ay, awanan, nadadaalan day utak mo. Ingka makipaskan, tap nagsipot ka iti makmakan. Samon tumapan ilakaw? Ha, nagalasan. Nagatupay lasa Itang. Diskarte lang ti panagbiag. Anya kalaki din aya. Ay, amok manen ti papanambuying. Insuot mo manen day nagado ti bulsa na apantalon. At dagkasar, bakit? Sa dinaw. At dadapay lang iti simbaan. Madama pay lang nga kaskasarin idati paday. Anya? Amamom ka di jag kasar? Saan? Bakit? Napanak lang nag-istambay iti simbaan. Tapno maamwak no tagkasar. Ay, sinalbag ka, buwing. Nasken pa yan amapan ka iti simbaan. Tapno makasipot ka iti pakilanitam. Saan laeng ang makilanit teramidag? Bakit? Mangalak pa iti sidaan nga ilakok katagiti karuba. Nagalasan day tang aramid mo. Ari-ari kan iti punsyonan. Ay, inakaw. Ang mga nun alpasan ti kasari di simbaan. Inaksuro tayong dagiti tattao. Tapno amok no sa dinaw ti resepsyon. Nagaduman ng tila kumita aparay. Wine, pare daw. Gumatang ka ni ti sidaan. At dalibrengin na po na. Nagganasan ngayon kasta paray. Wine, pare daw. Nagadupay ngayon na po iti pasurot na. Sigurado ka, pare buyeng? Sigurado pare. Di kan aglutaw, tado asidaan kin inna po iti ilakok kin ka. Ay, sige man nga ron. Gumatangak itilakom with free rice. Malam kamaten nga umay aglako iti sidaan kasinsin buyeng. Wine, kasinsin maray. Mala, gumatang kan iti sidaan alakaw. At dalibrengin na po na. Anya, adda pa'y libre nga inapoy na kasinsin. Wine, kasinsin. Adupay nga na po iti pasurot ko Iso nga oray di kan aglutaw iti pagasyaw. Nagganasan nga hinukasta kasinsin. Wine, kasinsin maray. Agpili ka nga ruda iti kayat mo asidaan. Ayan ni pare buyeng, mariitang. Anay ko, nagsakit di tiyan ko. Anay. Uray siyak, nagsakit mo ti tiyan ko, ipag-itang. Agpapada kami anasakit, ti tiyan na. Ay. Apay ngay adito'y balay ti mayan yaw. Iji ko ma-hospital na. Basol ni pare buyeng. Maray, nadadahil lakit di dyan lako na kada kami amakmakan. Anay ko. Anya, ireklamo mi ti asawam itang. Bayadan na ti pagpa-hospital me. Anyang itaramida, itang. Awan kwarta kapag paagas na yung ospital. Ay kat makaamu ka, abuyeng.
Nagaramid ka iti kalukwan. Iso asang tiriklamod akan ka. Sika ti agbayad iti pan na ka ospital da. Tano saan, ipabalod da ka. Anya? Agur oray dan iti ospital. Bayadam amin ang magastos da. Ay, awan kwartak bakit? Election kan kadaytan buyeng. Ado mo ti mabalin na pagkwartaan dita. Ingkakit din agal-ala iti makmakan iti punsyonan. Samon tumapan ilakaw. Ay, madiday tang aramid mo. Itang bakit? Pag nakmam day tambuyeng. Agremidyo ka iti pagbayad mo iti ospital. No di mo kaya ti maibalod. Ay, uwain bakit? Ay, jakon ulitin da ito yung inaramid ka. Ay, sari na pulaos. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ngayon day pinaulwan. Aray, iti punsyonan. Ito'y drama tayo, Anyalaki din. Anyalaki din. Milay anak ko, kartingam. Hay darasam, bilisan mo. Apay ka di agap apura kayo, nanang. Awagam adagos ni Manong nga istong iji abroad. Saan ang mabalin, nanang? Parbangon da pay lang iji abroad, iti kastoy nga oras. Ba't maturog pay lang ni Manong estong? Awan bibiyang kumilay. Basta awagam, tasyak, ti makisarita kenkwana. Anya lakit din ni nanang. Madisturbo iti pan naturog ni Manong istong no awagan tayo. Saan man anatang ti ulo, milay? No amok lang ti kudko ditak dita cellphone. Siya kung ti umawag ka ni Manong mga istong. Anyat ibagayo ayak ni Manong istong. Basta siya kung ti mangibagakan kwa na. Awaga mo, takasaritak ni Manong mga istong. Sige nanang. Awag kiti messenger ni Manong istong. Agyaman nakta sinong batang matlangan ti awag ko ken ka, istong anak ko. Anyat ibagayo ayan, nanang. Maturog ak pailaan kaputa parbangon mi pailaan dito abroad. Emergency, ti ibagakan ka. Anya nga minday taya, nanang. Dumngag ka istong. Kastoy nay, anak ko. Ibagayon, nanang. Nagadupay lang nga palpalikaw yaw. Ni Uncle mo Juaneng, anak ko. Apay ng kulhuanay, nanang. Anyat inaramid na. Gimatang da itidakkel at TV da. Iso agumatang tayo kumamot. Anya, tumulad kayo mat, agumatang iti TV. Ay wan, istong anak ko. Agpaatiw tayo kit den. Ay, kunaklaki din no anya ti bagayaw, nanang. Siningayo lang ti panaturog ko. Agpatulod ka iti kwarta. Tay nakmat gumatang itidakkel at TV. Anya laki din ni nanang. Apalan nyo man ako na kung di kabagis yo. Ay di tayo matpaatiw ako nakmanan. Mala, inkay nga rudin mangkita iti katangan nyo at TV, nanang. Urayan nyo, hindi padalak akwartayaw. Agyaman na ka anak ko. Urayan mi nga ron di kwarta paggatang mi itidakkel at TV, ah? Nay, di matang kayo magam iti kabarbaro at telebisyon nyo kabagis Carmen. Ay wana ka ba guys? Dakdakkel ngam di telebisyon niyaw. Ah, Kita amaw kabagis aw. Kita branded data at TV. Ada pa'y remote control na. Uray no agtugtugawak lang nga agbuy-buya. Mabalin ko ayakar iti sabali nga istasyon. naa. Kada mo amin remote control na giti kabarwanan at TV kabagis. Ay gam sabali ti remote control na dayto, kabagis. Anya kumangay ti sabali ama aramin day ta remote control maw. Ada silaw-silaw na nalabaga. Anya, Kita idapag ti TV makitam ka ba guys? Naidap ko ti telebisyon, babaan da ti remote control. naa. Ignorante na iti abakit. Ada ibagbagam? Kabagis wanitaw? Akwa, awan kabagis Carmen. Naglaing day ta remote control ti telebisyon nyaw. Kabalan na nga idapon ti TV. Milay anak ko, kartigam! Ha? Apay ka di, nanang? Awagam ni Manong Mau. Parbangon da pay lang iji abroad Ay basta awagam, napatag ti bagakin kwa na. Madisturbo lang iti pan naturog na Ay nagado pay lang ti saom di tamilay. Awagam kit din tanay napatiglaw na ti bagakin kwa na. Makamo kayo. Awagak nga roden ni Manong Istong iti messenger. Anyat ibagayo ayan, nanang. Parbangon pa imot ni Rod na umawag kayo. Ni Rodel, akasinsin mo. Apay ni kasinsin, Rodel.
Gimatang da, iti kabarbaro arif da. Ay, nagpinta sa nakaw. Anya kumano gimatang iti ref da? Apay, agpahati tayo nga rudmat. Gumatang tayo mat iti kabarbaro arif Anya? Kagat-gatang yu lang iti TV di napalabas sa bulan? Ita? Ref mat ti kayat yu agatangan, nanang? Ay, wan anak ko. Pay kunak nga rudan, saan tayo nga agpahati? Gumatang tayo mat Saan tayo apaw di kadakwada? Ala, inkay agkanbasan iti katangan yu ref, nanang? Nalpasan. Anya tinalpasan, nanang? Adda na kanbas ko arif, anak ko. Ay, nagpartak kayo mo tin anagkanbas, nanang? Ay, wala. Siyak pa iti ko nam, anak ko. Urayin nyo nga raw ti padalak akwartayaw, nanang. Nay, gimatang kamot gayam iti kabarbaro arefyo, Ante Carmen. Ay, Rodel, kaanakan. 2 doors day ta. Nataytayag pa ingam iti sika. Ha? Mabitla ang atalo katak ti Rip Merodel, Kita matilinaon na, Wow! Nagadumat ng tilinaon ti refyo, Ante Carmen. Apay, kapay. Sana all. Ado ti maigatang na iti makmakan. Lukatak pa iti freezer na, Wow! Napno iti frozen foods at dapat ice cream, Ante Carmen. Ay, Rodel. Dagita yung nginaan frozen po dagita. Nagngina mo day ta ice cream, Siya nga ribo ti bayad na. Nagngina mo tanday nga ice cream, Ante? Ay, ginatang ko pa iday ta iji kalatakan a grocerya. Ramanak man nga ron day ta ice cream? Ay, irwar mo takanan tayo. Kakaiso na apim masyar ka dito'y balay may, Rodel. Tuwa! Ni, apay nga ngayon to prantikan ka ng nanang. Nagapgad da ito'y nga igadaw. Nangalaan nyo ngamin iti igado aya. Inyawid ko akanak dito'y balay angam. Napgad mat gayam. Asino aya tinagpaskon? Kasangay jay apo ni Mayang. Nagluto da nga agpaisaw. Ngamsan mata na imas ti putahi da. Anya lakit din ni nanang. Mapan kayo lang aro din makipangan. O yawin nyo pa'y lang mati pa nagluto da. Saan anaimas? Ibagbagayo asaan anaimas. Ngam nagadumatin nyawid yo amakmakan. Naibus yo pa yun tikan kaninyaw. Ay awagam ni manong mo nga istong. Apay manin analagip yun ni manong istong, nanang. Ay, siyak ti agpaskan. Ha? Anya? Agpapaskan kayo, mat? Ay mabayag pa'y mati kasangay yo. Mabalin matlat tati aghanda nga oresana ka ag-birthday. Pagpasikat ko laang, mat. Itay pa'y ngagre-ring ti messenger ni manong istong. Ngam di na sungsung bata, nanang. Ti sinalbagan nga istong. Importante pa'y mat nga ron ti ibagakken kwa na. Sigurado anak katurog pa'y ni manong istong, nanang. Parbangon da pa'y lang iti abroad. Sungbatan na mo't no daduma ti awag ta. Wano, nabati-batan, iso adinan masungbatan ti awag. Tila sasawin nyo mat, nanang. Awanan, nagsardengan nga agriring ti cellphone ni manong istong. Ay ulitam nga awagan, milay. Makariing tulat ta ni istong. Anya, adon adaras a pinagring ko ti cellphone na, nanang. Ulitam manan kunak. Nagdagulit kan aya, nanang. Madisturbo iti panaturog na kunak lang arudan. Nita, anay ko? Apay ngagkatus ka ngay. Ibagamkit din na nagkulitak. Ay, kadalan kanto pa isalbag ka. Nanang. Pasensya kayaw, no jak nasungbatan na dagos ti awag yaw, nanang. Anyat ibagayo aya. Kayat ko ti aghanda istong anak ko. Ha? Anyat ihandaan yaw kat mabayag pa'y mo ti kasangay yaw. I-advance kun ati pa naghandak para iti kasangay ko istong anak ko. Mabalin ayamot ti kasta, nanang. Mabalin no kaya anak ko? Agpadala ka iti paghandak. Dak kalababo iti partsag. Nakalagip kayo man ako nakaon. Jak matagpaatiw anak ko. No kabaulan dagiti karro bati aghanda. Kabaulan tayo mat, kasjay. Ngam, nanang. Ay di ka nagsao istong. Agpadala ka niti kwarta apagbayad iti dakkalababaw. Malala. Inkay nga rodin mangkita iti maparte ababaw, nanang. Ay adan anak ko. Ha? Anyat adan, nanang? Nag-order ako niti babaw. Dilangan pagbayad ti maururay. Anya?
Nagpartakan? Kas makita mo't kabagays. Hahay, nagaduti handak. Nagadungag pa iso ti makmakan ka ba, guys? Anyamot nga iti bakunayo kanya, kabagays. Anya kumangay ti ibagami kan ka ba, guys? Or-orayak nga ibagayo abak ng kamay. Anya? Mabayag pa ilati kasangay ko. Ngam naghanda akon kabagays. Advance birthday party. Ha? Di ka lamas daw mutin kanya, kabagays. Apay kumamas daawak ngay ka ba, guys? Ay, di kan agin ko kuna kabagays. Amok ti adda di taon unag mo, umapapal ka kanya. Anya? Oh, si kan ati adda anak na iji abroad kabagays. May sala nga awa ko kunkwana, adda-adagosan kwarta. Anya ti inyawat kan ka di nakamotorsiklo mayang. In-order ko iti online shopping, Carmen. Ha? Ag-online shopping ka mayang? Nabayagan Carmen. Kasano ti agordar? Naglaka. Anyamot nga dita in-order mo. Cosmetics kumot Carmen. Cosmetics ko nam. Wen, Carmen. May sa aset a cosmetics. Kompleton a pagpapintas ka. Aya, Nalaka ng dekalidad. Nasubok ko nga minun, Carmen. ay naggaanasan no kasta mayang. Pumintasak pa'y nga ta, no agaramatak iti kakasta. Ay katuan Carmen. Pumintas ka pa'y Napimpintasak kun angam iti sika. Ha? Ay uwan. Sigay, agawin ak nga rudan. Nana, ay, simyag meten nga imadayo ni Carmen. Milay anak ka, oh. Milay. Apay ka di manin nanang, agap apura ka manin. Ayan ti cellphone mo, ha? Ada di ti bulsak, apay aya. Ay karti nga, Milay. Apay aya ko na. Ibagayon ti kayat yung ibaga. Nagdupay lapal palikaw yung. Awagam ni manong mga istong. Anya lakit din ni nanang. Ni manin manong istong, tinalagip na. Napatag ti ibagakin kwa na. Emergency launay. Saan mat nga emergency ti ibagbagayo ka ni manong istong? Agdaw-dawat kayo laang matiti kwarta. Ay na, nagadupay lati sa di tamat, Milay. Awaga mo, tagpaitulod iti kwarta. Kunakon kat akwarta manin ti dawatin nyo, nanang. O sige, mabit lang taawagak ni manong istong. Nakaawag kayo manan nanang. Apay ka day. Ay, agsaksakitak anak ka. Anya? Ay sus, nagpa-check up kayo ka din iti doktor? Day tangaron ti parikot anak ka. Awan kwarta abag pa-check up ko. Aguyag kayo pa yan, nanang. Ay, nakaro anak ko. Ay, Ay sus, nakaro talaga tuyag yaw, nanang. ay. Kilkilin kayo. Wan, istong anak ko. Agpatulod ka, iti kwarta mi apagpagas ko. Di naktun makita numatayak, amasapa. Oo, nanang. Agpatulod ak iti kwarta itamot lang. Ayos, Milay, anak ko. Naka-order akon iti may sa set a cosmetics. Wan, nanang. Ngamaday. Anya ti madi asasawom di ta, Milay. Ay, agpampambar kayo lang ang masakit. Tapno ikan na kayo adagos iti kwarta ni manong istong. Istay laang dayjay. Tapno agpatulod adagos iti kwarta. Awan gayam. Talo ka din ngal daw tinapalabas. Kalpasan ti panag-order ko iti cosmetics. Wan, nanang. Itangarod ngal daw asumang pa di order ka. Isulakit din day ta di order mo, nanang. Ay, umay ka anak ko. Sabten ta day ta nakamotorsiklaw. No katamon day tabak sa naglaon iti order mo, nanang. Awan anak ko. Magagaran ako na makakita iti order ko. Ha? Nay? Ha? Apay ngay, nanang? Anya tilinaon day tabaks? Saan mat a cosmetics dagitoy, Milay, anak ko? Gawad. Pag kas kada tabako mat dagitoy. Ha? Ay. Na-scam kayo, nanang. Ay, day tantumot nga min, taag tutulad kayo. Wag kay dagitoy mo, ma. Ay katngal-ngalon nyo, tapno saan asayang, nanang. Saan? Ay sayang ti kwarta.
Ay, sayang nga talaga. Leksyon daytan kada kayo, nanang. Digital ti karma ako nada. Agbalbaliw kayo nga minen, tapno saan mo't nakakaasi ni manong istong iji abroad. Di na mo't pidpidutan ti kwarta, nga ipatpatulod na kada tayo. Ay, wala na ka. Agbalbaliw akon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Naimbag nga orasyo amain papagayam, isagot mi kada kayo ti may samaling nga istorya, ngayon kam pinauluan. Agsisikay! Dito'y drama tayo, Anya Laki din! Nagragsakak nga oray awan kwartak. Naay, Imbag pa'y dagiti daduma dita, tadalat ta kwartada. asinaw ti pangibagbagam iti dayta, Armandaw. Ha? Kwa? Awan, Milyang? Anya nga awan asasawam dita. Kasla adda paspasagida ma. Awan ko naklangarudan, Milyang. I love you, bakit? Bagtay. Anya laki din ni Milyang. I love you kunak. Bagteting sungbat na. Kasanaw, agkakanat dagiti bagbagam. Kalaat nga imbagam ti I love you kanya. Talaga nga ibagakin ka ti I love you. Gaputa maayatanakin ka. Milyang bakit? Malakit dain. Ingka bagkatanan di balon ko amapan aglako iti ikan ijay tsindaan. Nagado pa ilati sasawam dita. San ka pa'y ngagaw away, Armandaw? Bantayang biit ti pwesto ta iti ikan. Tadala biit mapan ko gatangag. Ay, uwan bakit? Mapan kalata iti kayat mo apapalan. Agad anad ka, Wayne. Naay, asidaglat papanak. Ibagampay nga ganan nadak. Ingat! Anya nga ingat asasawam. Di talaang ti papanak. I love you, Milyang. Ay bagtay, mapanak man langan, ha? Ayos. Napanay na. Mangkautakon iti kwarta, iti pangikabkabilan na. Kaot. Napananmanan ni tatang yaw, perla. Jakman amo tinapanan na, nanang. Ay sumanursor day alaklakayan. Pinanawak itay ijay tsindaan nga aglaklakaw. Jakpay mo't nakita diti balay. Ay, anya lakit din day tao. Kanayon nga agpukaw. Amoy lang aro din ti ugali ni tatang, pumanasyar. Hinton ko ning galot kon dagiti saka na. Tapno saanan nga agsursaw. Apa nagsakit panangkit kitam kanyak, Milyang? Ay, nakasokmon ka manen, Armandaw. I love you, bakit? I love you, tarupam. Anya nga ta, nugalutak laangan dagita sakam, tapno saan kan amakapag nangagsursaur. O di, agkarayamak tapno makasorsorak ladta. Agpiluso po kapailan, pinanawan nak ngagmay sa ijay tsindaan. Imbagakken ka, asan ka apumampanaw. Di ka ka din agong unget, Milyang. I love you. Ay sumardeng ka, day talati amom nga ramidan. Anya laki din ni bakit ko aya. Di ka nagong unget. Tapno sana madadaal dita nagpintas arupam. Oh my kakilin. Papananta! Mapanta. Ije paraiso. Anya! Si kapay lang taglako dito'y pwestuta, tamapanak biit ag singer iti pautang kao, Armandaw. Ay, uwan bakit? Uray ibay-bayag mo. Anyat kinunam, Armandaw?
Ang kwa, ti kayat ko asawan, uray ibay-bayag mo. Ta siya kung ti makaamong aglago iti ikan. Di ka unay agdardaras. Sigay, inakaon. Makaamo ka pa ilang aglakaw. Ayos. Ay pimanawan, ha? Kautak manan, ti pangikabkabilan na iti kwarta. Ay kartingak, tamang ano agsublay kat makita na teramiday. Ti awanan bain alalakay, dinak manan tinulungan ijay tsindaan. Apay ka di, nanang. Ni tatang yu pinanawan nak ijay tsindaan, imbes at tulungan nak ngaglakaw. Anya? Pinanawan nakit denye puistaw nga awan tinagbantay, kasanaw no adda nagtakaw itilakumi nga ikan. Ay, anya lakit din ni tatang. Nagsursurman nga tana. Agsaga na kanyak day jalakay, ha? Dot-dotak day buok ti agong natapno agnakaw. Ha? I love you, Milyang Bagat. Nakasukmon ka man na si Mang Pat Armandaw. Dakkel ti basol mo kanya. I love you. Ay sumardeng ka. Awan ti I love you. Nubaybay anak mo't ngagmay-may sa ngaglaklakaw. Flowers for you, Milyang. Ha? Sabaw? Wen, bakit? Ginatang ko dito sabong para ka. I love you. Nay, tasang kaulit na nga ibalik ka sa I love you. Ay ayatan ka nga, ro, di ibagak tiya I love you. Di ka nagungungit. Umay kagi din, Milyang. Ay papanantamanan. Intaag shower. Bakit? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000 pesos amin daytoy. Idulin ko daytoy. Tapag sakadak itilakok nga ikan. Wow! Ay na. Aduday ta bilbilangam bakit? Kurang pa'y daytoy 10,000 pesos apag sakadak iti ikan nga ilakaw, Karmandaw. Anya? Panagriknak ngamin kat kaslasaan amanay na yun ang tiurnong kaw. Panagrik nam laang day ta, Milyang. Ay, sana all may pera. Anya man ang tibagbagam dita, Armandaw. Ay, piman mo't data, oh. Tawan pa makukwarta na mat. Agpaspasagid kakadimanan, Armandaw. Saan? No nagagat ka kuma at tumulong kanyak nga aglakaw, ikan ka kuma iti kwartam. Ay. Nakakaasyak mo't ngawan kwartana. Milyang bagay. Ay, kaasya ka talaga. Ay sagdrama ka manin ako na, Armandaw. No tiliwan datawan kwartana. May isa akong kadagiti matiliw. Ay. Anya. Gumatang kayo itikan. Gumatang kayo kakabsat. Shoke. Umay kayon. Sa diwa pa'y tila kumay. Tata Armandaw. Nay. Si kamot gayam danika. Apay kaday. Umayak ko maagbayad iti utang ko kininanamilyang. Ngamawan mo't dito'y pwesto yaw. Ha? Agbayad ka kunam? Danika? Tata, sa dino ti ayan ni nanamilyang. Ay, siya kun ti pangyawatam iti pagbayad mo iti utang mo, Danika. Ipakamukto lang ang kininanam Amilyang. Sige nga rod, Tata Armando. Adto yung ti bayad ti utang ko. Nakasubri pa iti puraw. Tata, innakon, tadapay papanak. Uy, ayos. Lukatak man kit iti sobre ang naglaw niti kwarta.
Sagsasangaribo, may. Ay, ano da ito ya? Amo kong taramidak. Ay, diyak garawin na ito kwarta. Dito'y naglakwan may ti pagsikitak iti kwarta. Kompleto da ita kwarta, bakit? Awan kurang na. Ay, agyamanak ta nagbayad matlaang ni Danica. Nabayagan nga utang na kanyak daytaw. Ay, mapanaklabiit umisbaw, Wan. Si kantag bantay diti pwesto. Bakit? Mabiit ka lang nga, Armandaw. Duatang aglakaw. Wen, danag mo. Ay, I love you. Mabitag lang nga mapan umisbaw, Ayan ni tatangyaw. Apay nga gungungot kasi mangpot, nanang. Ti awanan bain alaklakayan. Mapanak umisbo ko na nangamsan matan na nagsublay. Anya? Kakasyak ngaglaklako ngagmay-may side pestaw. Ha! Agsagana kanyak dayjay no makita. Awan dito'y balay ni tatang. Napanan na nga rudan. Amang ano nagkuyog da kanila kay ko, Apay anak ko nam anagkuyog da. Nakitak ida-ita yan nagsarsarita, nanang. No kasta. Nagawid pa'y di tayo ni tatangyaw. Wa, nanang. Nga mapagbiit laang. Ha! Tiawanan bain alaklakayan. Sumanursor. Dinakpay amo at tulungan. I love you, Milyang. Che! Ha? Dakal ti basol mo kanyak, Armandaw. Anya man na yati basol ko ka, Milyang. I love you. Kanayon nakapanawan ijay pwestaw ngaglaklakaw. Mapan kalagin inom iti arak. I love you. Ay sumardang ka man, Armandaw. I love you ka dita, tarupam. Di ka din agungugit. Wayne, saan mo bagay ti agungit? Bakit? Basol mo no agong ungetak, Armandaw. Nalala, husto ka din data. Di ka nagungungit, kunakmit, bakit? Di ka man kundi ay ayo dita, Armandaw. Basta nasakit tinakam ko kan ka. Ay. Agungit, manain. Ay bastaus. Anya day tangayar arasas mo. I love you, Milyang. Ay. Day talati amom nga aramidan, Armandaw. Ha? Salbag kalaklakayan. No kasta, ayos kayo manan kinitatang, nanang. Ay, saan kami pa'y nga ayos? Kagurgurak ti awanan bain alaklakayan. Ay, kunak no ayos kayon. Tagsinsin naklot kayo itay. Ha? Ay, kwa? Ay, juk-juk day dyan nakita ampol daw. Aw, apay nga umisam ka? Kasano, bakbaketan kayo lang aruden. Adda pa'y lakis mark di tatil-tilyo. Anya? Ay, saus. Ay, kababain. Tiawanan bain ngarman daw. Naggigilan nakmanan. Ayos mo't ti diskarte mapari Armandaw. Apean ako nam data, pare Rodeng. Adda matri daw yaw. Ang mapay nga ijay tawa yaw tinagnamarimuar. Anya? Kas kalagtatakaw nga agsipsipot pare Adda laki di milagro nga inaramin mau. Iso ang nagnaka ijay tawa yaw. Ay, di mo sasawon tinakitang pare. Ay, anyat inaramid mo aya paray. Ay, umay kakitin. Isa dino ti papananda. Mapantaag sukmon, ilibre ka pare. Ay, wow! Ay, day taman ti kayat kukuin ka paray. Ay, nagimas ti arak. Nang runa no libray. Anyat sapsapulan nyo, nanang. Kwarta. Apay adito'y salas ti pang sapulan nyo iti kwarta. Ay, naanak kaw. Amangan no naragrag ko ti daduma a kwarta. Itayak pa, dito'y salas. Ngam awan nakita ka kwarta. Agkurang matan ti kwarta dito'y pitakak. Adan samot al-alya nga agsiksikit.
Adamot aya al-alya nga galala iti kwarta. Ay, jakman amaw perla anak kau. Kanayon amapukpukawan ak iti kwarta. Anya? Kaslaawan matubtubok nga aglaklako iti ikan. Ang mga no naiwaga tsulaang ti kwartayo, nanang. Ang dala nang ikabilan nyo, di yun malagip no sa dino. Ay, sa anak pa'y mat nga agkabaw ti ko nakanakaw. Apay ngay nga agkurang matan ti kwarta. Ay. Di mo ba't unay tagpulutan, ha, pare Rudeng? Ibo sa matan ti pulutan ta. Sana ul pare. Imbaga bay. Apalan ka. Dabis ka talaga pare. Apa yan ay bagam data, pare Rudeng? Pare Armando. Ay. Agsangit ka matin, pare. Ambom pare. Awan tayo mangipat-patag kanyak. Ay, garaw mo man hindi style mo ang mabartak, pare Rudeng. Kaya ko pa yun tayo matay. Awan mangipat-patag kanyak pare. Tunggal mabartak ka, agsangit ka. Tila malagi-lagi mo, pare. Pases-pas? Anya ka lagi din ay. Saan man pare. Insinan ni bagat kau. Kaputa. Ay, uston, pare Rudeng. Kabisado konti ibagam. Adon adaras ngayong bagam kanyak dita, pare. Pinanawan na ka ti asawa. Kaputa, ada sakit mo nga AIDS. Saan nga AIDS ti sakit ko pare. Anya nga ron ti sakit mo, pare Rudeng? Sakit ti bulsa. Anya? Pagtiliw mo't iti marabutit dita ginatang mo, nanang. Wan anak kau. Tiliwak man di nagdakkel amarabutay. Adda aya dakla marabutit dito'y balay? Adda perla anak kau. Sigurado ang marumak tiramay jay marabutet. No maipit babaan day to'y amaw strap. Yay, Agruam da jay marabutet. Ibusan na ti kwarta. Iso nga ibusak matiramay na tapno agnakam. I love you, Milyang Bakit. Aya. I love you so much, Milyang. Ay, mapanta ka din naglako iya tsindaan. Wan Armando. Uray din akong kuyugan na mapanaglakaw. Kabailak mataglakaw kat nagmaymay sa. Okay, Milyang Bakit. Nalain na kaun. Oh, ayos. Ay na, nagrikupan diri daw. Gundaway kumuten ang mapankautan di bagna ang naglaon iti kwarta iti silaid. Mapana ko nagastoy. Ops! Yeah! Antuyan ti bagna. Sigurado anap no da ito'y iti ado a kwarta. Kaute ko nagastoy. Ay, anay ko! Anay ko! Naipit tiramay ko! Nagsakit! Ay. Ha! Gonggonam Armando. Kunakun kat asikati agsiksikit iti kwarta. Ay, kunak man no napan kan naglako iti ikan milyang anay ko. Anay. Kon kunaklaan dayay. Tapno matiliwan ka, Armando. Anay ko, ay nagsakitan ti Macmilyang. Ay tulungan nakamangikat iti mousetrap iti ramay ko. Ay, nagsakit. Agnakam kan, laklakayan. Daytay ko manaputid amin aramay mo kahit tapno saan kan amakasikay. Ay, pagkawanan na kon, Milyang. Sorry. Please forgive me. Ay, di ako nululitin day, Jay. Promise, cross my heart. Iso matlagayam akanayon mo nga ibaga kanyak ti I love you. Tadagayam sa baling nga aramid mau. Salbag ka.
Ha? Ha! Leksyon kan kadaytan, Armandaw! Agnakam kan! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasarita ni tibiyag, ngayon day pinaulwan. Agsisikay! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Naimbag nga orasyo amayin papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samaling nga istorya, ngayon kam pinaulwan. Ading akalidan! Dito'y drama tayo, Anyalaki din! Ha? Ni, nakainaw ka mo ten, agaw lakay. Hehehe. When yaong. Aguuyong, tunggal agsaw ka, ada pasurot na ayong. Expression ko nga raw, yaong. Agaw! Let's go! Sa dino ti papanan nyo agaw, dagdagasin na kamot ni Ricardo. At dala pang awisan na kanya, yaong. Nita, Anay ko, apay ngagkatus ka ngay. Norma tinagan ka. Saan kat ayong? Hey, aguuyong. Agaw! Mapantan! Umayan, Ricardo. Agpalasak labi 8. Awan mo't ni ading kalidan, Ricardo. Win nga raw agaw. Sapay isuti kayat ta makita. Absent nga taita. Iso nga awan. Diyak man amaw. Sapay naka-order tan iti inuman taga arak. Isublimon dagiti arak nga in order ta. Awan mo't ni ading kalidan. Ay. Sana mabalik ay. Inuman talatan dagiti beer nga in order ta. Kababay no subli ta. Apay ka di, yaw. Day, adamo gayam dita ni ading kalidan. Sa dinaw. Day, jay man na yan. Uwan nga paiso. Anda ka sarsarita na babae. Ay na, nagpintas at talaga ni ading kalidan. Ay na, nagsiksay. Atong napailangim ay na, makapatigurgurin itirik na. Kimitan ka data, Ricardo. O may lakit di dito'y ayanta. Ay, nagpintas ka talaga, ading kalidan. Ala ni Manong Ago. Ading kalidan ko na naman ang kanya. Dani ka, tipudpud no anagan ko. Naunag namin ti do akalid mo. Iso nga awagan da kay ti ading kalay. Adalat na kada kayo, no anya tiyawag yung kanya, mga manong. Ay, da kamin ti mangitibal kan ka, ading kalidan. Da kamin ti makaammo iti inumam nga arak. Sure, Manong Ago. Doon tapay kayat mo inumahin ading. Ibalamla ka da kami. Pulutan ana imas ti kayat ko, Manong Ricardo. Sana parikot day ta ading kalidan. Agorder ka niti kayat mo apulutanin. Tada kami may tagpulutan inton madamdama. Ala ni Manong Ricardo. Anya ti pulutanin nyo nga ibagpagam. Ti kayat asawan ni Ricardo, umuna ka nagpulutan, tas sumaruno kami. Aya? Wanyong, ading kalidan. Aginom tayo nga rudin. Ha? Nakalaba ka mo ten, agaw lakay. Wan, Norma bakit? Nalabaak amin na namurang ta. Nagagat ka mo ten, agaw lakay. Uray saan ka nga ibabaon, aglaba ka latta. Masyanak ngamin kan ka, Norma. Isu atultulungan ka ngagtrabaho dito'y balay. Nasayaat nga rod no kasta agaw. Inak nga rodin agluto, iti pangaldawan ta. Siya kon ti agluto, yaong. Yaguuyong, yung kun ko namanin kanya. Expression ko nga ron, bakit yaong? Si ka nga rodin ti agluto. Tama pa nakbit iji ayan datatang ko. Aywan bakit? Uray baybayag mo ti mapan ijay ayan datatang mo. Siya kun ti makaambo nga agluto dito'y balay. At iti sidaang bakit? Anya lakit din ni Agaw. Yawat na amin na nakasapulak. Lab ka nga rod, Norma, bakit? Unangam na labas mo tenday tangar aramidam Agaw. Bakit ang sabi mo'y binata ka? Ha? Agkan-kantam ni Ricardo di ta paraangan.
Ha? Ay, naragsak siguro iso nga kang kanta. Agaw! Let's go! Woo! Agaw! Papanan nyo manin agaw? Adala pangaw-awisan kanyak ni Ricardo, bakit? Sa dino? Ingkam makibirthday inton madamdama. Mapantan! Agaw! Mabit lang, Ricardo! Mang mga anak pa'y! Urayan nakbiyay! Kadayon nga kuyog daagaw kan Ricardo. Papapanandaya Norma anak kao. Mapanda ka no maki-birthday, tatang. Sa dino nga ay. Diyak mo, tatang. San mo't nga imbaga ni Ago no sa dino? Basta rimwar dalatan. Mas daawak lang amin. Takanayon arum-rumwar ti asawam, Norma. Ayos lang arumwar, tatang. Nagagatmat nga ang trabaho ni Ago dito'y balay. Aya? Dalusan na amin nga aglawlaw ti balay. Nakadaldalos ti kusina, may. Ay, nagagit ang araw ni Agaw. Uwan, tatang. Iso pa yan ti aglabakan agluto. Iso nga awan parikot ko. Awan madgayam ti parikot ken kuan Uwan, tatang. Iso abay-bay aklatan arum-rumwar. Nasa patalaunay nga imay dito'y beer house, yaw. May mayat atap na data ti makauna amang itable ka ni ading kalidan. Sa bagay, ada puntom, Ricardo. Ay nainlabak at talaga kinidani ka. No kayat mo, kukamlatan ni ading dani ka. Tamang kita akon iti sa bali a babae a partner kaw. Sigurado ka, Ricardo? Wey, sigurado day tangay bagak. Kukam lang ni ading kalidan. Tay na in love ka magkengkuan na. Agyaman na karod nung kasta. Nih, isulti sumungan, agaw. Huwag nagpaysa. Ay nagganas niyong. Nagsexy day ta babae. Makapamauyong yung tipa magina. Sulo ta ita nga ginom, ading kalidan. Andan sa bali a babae nga in table ni Ricardo. Okay, Manong Ago. Anya ti kahit mapulutan, ading dani ka. Also known as ading kalidan. Kwarta ti kayat ko, Manong Ago. Kwarta? Di mo kaya tinaimas apulutan? Kwarta lang ang kitad mo kanyak, Manong Ago. Okay lang ading kalidan. Adda kwartak ditoy. Mano ayati ka sa pulam. Iyara saas ko langan kan ka, Manong Ago. Ay, sige ading. Ha? Kabaalam ka di nga itad kanyak dito, Manong Ago. Wala ading kalidan. Basta adda kasukat na Sana parikot dito, Manong Ago. O sige, mapantangarudan iti VIP room. Ay, wala ding mapantan. Ayos. Uray laiming, pistala payag mo, agaw. Ay, nagkana sa inyong intensity 8 ko naman. Inyaring mo pa yan itigin ganit, tinapasama ka na kayaw. Ay, nagpigsa nga ron, intensity 8. Uray la madayig ti kama. Ay, isti daga, kunak ko Agawitan, Ricardo. Rabi iuna yan. Wala, agaw. Ala, aguray tangarodan iti pagluganan tang agawin. Amok namin na nabannog ka, nagmula iti tarong. Loko. Mabiit man la ang agaw. Apay ka di, nanang. Anya tinarami jo idirabi ikin ni Ricardo. Nakita kayo mat ijay sangwanan ti beer house. Ha? Anyat inaramid yu ijay sentro, di rabi, nanang? Song batan nak. Sika ti pagdamdamaga kagaw. Saan kat asyak ti pagdamagam? Napan kami lang nangan itibalot kini pare Ricardo. Napan kayo nangan iti balawt? Wano anya? Ayan niya lakit din ni nanang. Nagrugit ti panunot na. Ay so, sanak anayanak iti kalman na agaw. Napan kayo nagchicks anya?
Anya nag-chicks sa sasawan niyo mat nanang. Ipulong ka kininor mga asawam, no adda madingar arabidam. Ay. San yung aramidan day tananang? Awan ebidensyayo nga adda babae nadalusak a lalaki. Nakaluto kan nakalaba ka pa yun iti ulas agaw. Wen bakit? Awanan ti trabahuam dito'y balay. Tanalpas ko amin. Uray man maturog ka ngagmalmalam. Awan mat nga agpayson ti aramidak ako. Natrabaho mat aminan. Lab ka ngamin. Bakit? Diyak kaya't amabannog ka. Isu asyak amin ang tinagtrabaho. Yuhu! Let's go, agaw! Dagasin na kamanin ni Ricardo agaw. Adda manen pangawisan kanyak ni pare Ricardo. Norma bakit? Ada ka dita balayaw. Adak dito, yung! Mapanta na. Urayan na kaun! Agpala sa klabe, Ricardo! Nasakit tinagam ko, Ricardo. Umapapoy ti barukong ko. Apay ngay agaw. Sa bali alalaki tinangit table kini ading kalitan. Better luck next time Tapay mo't sa bali agong daway. Mangkita ka iti sa balin nga Eva. Nila ang ading kalitan ti kayat ko. Awanan ti sa bali pay. Talaga na in love ka kun kwa na. Wanyaw, talaga na inlaba kon kini ading kalidan. Isuan na sakit tinakam ko. Nuad da sa bali ang mga table kan kwa na. Aganos ka Uray mamalpas din ang itable kang kwa na. Ang awitan. Apay ngay, kasangsang patapay lang agawitan. Sa anak pa yan nag-enjoy. No di mo kayat ti agawid. Umunakaon. Talaga adyak kayat nga da sa bali ang mga table kini ading kalidan. Makitam, timakderan di lalaki anang itable kang kwa na. Agawid siguro. Sikanti sumublat paray. Wen Ricardo, ibagak iti waiter akayat ko nga itable ni ading kalidan. Rinabi nga agaw awid da agaw kan Ricardo, Norma arakaw. Wundatang, kanayon da nga agkuy-kuyog. Ay, sa dinulaingin nga iti papapananda. Rinabi ilaki da no sumangput da. Mapandakan o daydaywon dagiti babarkada da Ay, kanayon latana kastatan aramidon da. San abali? Tawan mo't parikot kan ni agaw, tatang. Lepasin na pa'y amin dagiti trabaho diti unag ti balay. Sakbay ang mapan agsursor. Ay, sa bagay, nagagait niyag trabaho ti asawam. Uray ti bangkag na, di na baybayan. Wen, tatang. Iso abay-bay aklatan ni agaw. Noan niya ti aramiden na itirwar. Apay ngayong. Sumaksakit ti pusong ko. Ay kain ka umisbo Ang mga makais-isbo ka lang. Sana ka makaisbo, Ricardo. Sa bali ti marikrik nakasakit iti pusong ko. Sa di na banda ti anti na sakit. Dito'y abanda Dito'y. Ditoy. Ay, sinalpag kayong. Sa bali matinig ka, ma'am. Kinunambot ditoy ti anti na sakit. Anay ko, adadasin makit. Anya? Ay, kasla mauro-uram matanti. Nagapgas. Ay, delikado no kasta paray. Ingka kagpachikapain. Ay, diyak kayat. Agawin aklangan. Inak upran iti nalamiis adanaw. Ay, anay. Nagsakit nagut-utlaunay nanang. Apayan agaw. Ap-aputam matlatan dayta. Ay, nagsakit nga ron nanang. Diyak makaisbo. Anya, amangan no nasalsalan iti bukal ti sili dayta. Ay saus, amangan no anya daytan. San laday tananang? Dapay daran ano misbuak. Ay, sabalin dayta sakit agaw. Mapan ka ija ospital. Amangan no sakit daytan anaalam iti babae. Pakawanan nak. Norma bakit? Nagkamaliak at agsingsing petakaon. Isumot lagayam anagagat ka nga agtrabaho iji balay. Gayam, adda chicks mo akalidan, ha? Norma bakit? Impod no amin kanyak ni Ricardo nga adda chicks mo.
Ading kanlidan pa'y ti awag mo kan kuana. Anya? Di na ko makayatiag sao ng pinilit ko. Nalabit aray di a babae ti nakaalaam iti day taas sakit mo. Norma, bakit? Ha? Leksyon kan kaday ta ago. Ago nga ago uyong. Hay, dakas dita nga aramid mo. Iso nga ita, agsinatan. Anya? Ay, sana, bakit? Panawan kan diti ospital. Kat makaamukan iti biyag mo. Ago. Ay, di na ko mapanawan. Ikan na kumapay, ti may sagun daway ngagbalbalew. Please, di nakpanawan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ngayon day pinaulwan. Ading akalidan! Dito'y drama tayo, Anya Laki din! Naimbag nga orasyo amain papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanin nga istorya, ngayon kam pinaulwan. 50,000 pesos! Dito'y drama tayo, Anya Laki din! Amom ka day, Anton. Ay no, nagpintas ni Sampagita. Nagbanglupay. Adda ka di mat na banglo asang pagita. Imbag pa'y ni Rosal tatalagaan na banglo. Rosal? Wen, adayo na bang banglo tay sabong a Rosal. Ngam ti sabong mo. Angam na pimpintas tayo sabong ko Sampagita ko naman. Napimpintas tay Rosal ko. Ay, laki din. Ay, at ipilit mo tiket mo. Uray si kamat. Ipilit mo tikayat mo. Idinto ta napimpintas tay sabong ko. Nagalas tay sabsabong mo. Aha. Kung taran kang tupay dito. Padasam, takitaam no di ka ibatbat. Ay. Sumarting kayaw. Anya kayo laki din aya. Anya kaday ti pagpinpinudutan yaw adwa. Gardaw, Anton. Di kay agapa dito istorkaw. Wan, tatapid ring. Ay, basta laglagi pa man to na. Nabangbanglaw kung napimpintas tayo sabong ko. Adayo na pimpintas tay sabong ko. Itagbat mo dayta iti bato. Sampagita. Nakaragragsak turik na apaman anasirayan ka. Tarupam nga inggat pintas na. Tabanglong nga agadiwara. Anya dayta, Daniel? Sampagita. Tunggal rabii, adardarap depan ka. To'y riknak, mailiw unay kan ka. Sampagita, sabong ka nga apag-ukrad. Ingka kadsong batan, yun unoy ko nga ayat. Sika talaga, Gardo. Alangaminin Sungbata mo ti ayat ko kan kasang pagita. O sige, sumbatan ka man lang, Gardo. Yung sinumbatan na kon? Yahoo! Uy. Ikaglaw kitaon. Sikan kitaan dagiti tao dito club. Ina. Ay, bayam ida sampagita. Oy, no sampagita. I love you. Inarakop na kiti nga irot, Gardo. I love you sampagita. Oy, no. I love you. Gardo. Si Kakit Dimot, Anton. Naangaw pa talaga. Pudnuti ko na, Rosal. Nabanglo ka. Ay na, nagbanglo ka talaga, Rosal. Ngam mo, Anton. Nataar ka. No kasta, sungbatan na ko na. Ngamin, talagang ay ayaten ka, Rosal. Sige, sungbatan ka nga roden. Yahoo! Di ka agriyaw, Itaong. Sang katalyaw da ka nagitita tao dito club. Ay ayaten ka ngamin, Rosal.
Unay. Unay daytan? Pudno ti kunak. Sikala ang ti kababangluan asabong para kanyak, Rosal. Sikala ang ti inak ayatan, awanan sa balipay. Sinong bata ko ni Gardo, Rosal? Sinong batak mo ni Anton, Sampagita? Amom ka di, ado ti kwartana. Inik kanak iti 1,500. Ne, agpada ta Sampagita. Kato inikanak ni Anton iti 1,500. Inagkaklaang iti bibig na. Kat nakadawat akon iti 1,500. Uray siya, Rosal. Inagkaklaang ti bibig na. Ngam inikanak kon iti 1,500. Pagkwartaan ta ida. Wan, pagkwartaan tayda. Tata Pidreng, Anya ti katangam. sana ka gumatang dito store mo, tata. No di kat ilakok da ito yung rice cooker. Oh. Ha? Nay, apay nga ilakom data rice cooker mau. Kabarbaro pa'y. Isungarod nga ilakok, tata. Sige na. Gatangan nyo iti 1,500, tadakkel mait. Nalakaday tahan, tata. Sige man nga raw. Gatangan, Anton. Tata Pidreng, ilakok man da ito tibay. Gatang mo. Nay, apay nga ilakom ti TV yaw gardaw. Ilakok nga raw. Oh, anya tata, gatang mo. Tanusan ilakok iti sa balay. Manungay. Kabarbaro pa da ito tata. Hanggang ilakok latan iti doribaw. Mala, mudtuyan tagatangag. Sapay nagdakkal. Uwan tata, ala, mudto yan tay bayad na, taalamon to'y tibay. Oh, makitam dagiti makikita, Rosal. Da Anton kan Gardo. Daytan. Hello, Rosal. Ay na, adayuak pa lang masaysay upkun ti banglom. Pagita, ay na, adayuak pa'y laang makikita kaunti kinaranyag tapintas mau. Talaga? Kailiw kan, Rosal. Kasta akmat, Anton. O alang arudan, agorder kayon iti inuman ni. Ay, inuman tayo anak ko nga. Tamo mi, addaman ang kwartayo. Iso nga imay kayo. Di ka agdanag, Anton. Agkan ka ita itinapaot. Uray siya, Gardo. Agkan kamat ita itinapaot. Ay, magagara na kung sa pagita. Ops, Magagaranak maten, Rosal. Oops. di kaya ganat. Yawat yu may ati kwartayo. Sakbay nga aramidan daytan. Gusto ni Sampagita. Iso nga yawat yun ti kwartayo. Mabit lang ha. Taalag iti bulsak. Antuyin ti kwartak sa pagita. Oh, thank you, Gardo. Ato yung mati kwarta, Rosal. Ay, agyaman na. Agkan ka, Anton. Ay na, kaslamay tayo kak iti tangatang iti panangagak mo kanya, Rosal. Sige, agkakpay tapingping mo. Ay na, nagsayatan. Oh. Mabalin ka ding agkan ka sa pagita. Una, siya kunti mga gatan ka, Gardo. Nagmayatag sa pagita. Ano? Ay, agkan ka pa'y Mayat talaga. Mayat sa pagita. Anya, umutang ka iti 2,000, gardaw. Uwan tata, pautangan na ka di Aguray ka. Hindi namin siyan. Inlakom kanyak di TV yaw. Sa ita, umutang ka iti 2,000. Pangus-usaram iti kwarta. Awanan bibiyang mo tata. Ibagam lang no pautangan na kuno saan, tabayadak mo. Awan mo trabaho. Kasano mabayadam nga ay. Basta bayadak tulat ta. Ay, awan ipautang ko ken kagardaw. No aday la ako magamit mo, mabalin pa ikan ka. Angam no utang, ay awan maipautang ko ah. Sige, inak man kita iti ilako.
Urayan nak tata. Naa, huray si ka ang taon? Umuutang kamot iti 2,000? Ay na, nagpadaan nyo kinigardo Kasapulak nga rod, tata. Pangusaram aya iti 2,000. Basta, alam na, pautangan na kon. Saan ka apautangan ang taon? No aday la ako magamit mo, o di sige, gatangag. Hanggang no umutang ka iti kwarta, ay saan ka apautangan? Anya laki din aya, tata Pedring. Kaslasanak nagbayad iti kastanging bagam. Awan ka diti panagtalag mo kanyak, tata. Saan ka atalkain? Takas kindigar daw, awan trabaho yaw. Alang nga rod, tata. Tainak mangkita iti gamit mi. Mabalin ko nga ilakoken ka. Gardaw, nangipanam iti washing machine na kabarbaraw. Inalak ay ati washing machine. Binagkat mo kano, kuna ni girly aka anakam. Nangipanamaya. Saan kung inalala, nanang? Ay, nagalasan ti aramid mo, Gardaw. Awan lang arudan trabahom. Mangilako ka pa iti gamit dito'y balay. Kas iti TV dito'y balay. Inlakom kanila kay Pedreng. Kasapulak nga rin ti kwarta. Kaya't nakadiasawan, ngayon lakom mo ti washing machine. Basta awan inalala ka washing machine. Di yung ipilit nga inalak, tawan inalala. Ay na, Pedreng. Wahan, iso na ito iti kabarbaro a washing machine, may. Inlako kanyak ni Gardaw, Linda. Kagatgatan ko na ito, itap na daw sarag nga aglaba. Tatalaga marigatan akon nga aglaba. Ngam inlako namanin kan ka? Rididamo, TV, sa ita, washing machine manan. No lakit ta maisublim tay pinanggatang ka, Linda. Mabalin mo abagkatan. Anya? Uray tay TV yaw. No lakit maisublim tayong bayad ko kinigar daw, mabalin mo asubyan. Ha? Angam no di mo maisubli tayong bayad ko kinigar daw, ay pasinsyamat nga rod Linda, ta saan mo ang maala ti TV kan washing machine yaw. Ay na, no kasta ko maakanayon, Anton. Nakaragrag sakak. Tunggal umay ka dito'y club, at dalatayawat mo ang kwarta. Wen, Rosal. Mabalin ka di asay upak manantabang lom. Sige laang, say upam. Gaputa damot inted mo kanyak ang kwarta. Agkan Rosal. Usto na. Nakaado kan iti agak Agasawatan Rosal. Alan makasasawa akon. Anya? Alan agasawatan Rosal. Sige, makiasawa akan ka. No lakit di maikanak iti 50,000 pesos. Ha? Nagdakilan na gatad? Uwan Tap namamati ak talaga nga ay ayatan nak. Ha? Rosal. Kasla kasabong nga napintas. Makay ayo ka dagiti matak. Ay ayatan ka unay, Rosal. Wan, Gardo. No maikan naklakit di iti 50,000. Sige, asawaan na ko na dagos. Nasken ka di pa'y nga ikan ka iti 50,000? Pamanaknag day ta at talaga nga ay ayatan na. Sige, ikan ka iti 50,000 pesos. Ipanagnak ka kung ayatan ka launa isang pagita. O sige, urayag ti kwarta nga itad mo. Kat apaman ang maitad mo kanyak ti kwarta. Siyempre, agkalay satan tumatan. Ay na, nakaragrag sa kahaksang pagita. Oo, ay na, nagadot gagag mo kanyak, Gardo. Sige, urayam ti 50,000 pesos ta ikan ka, ha? Itikas ta, agasawatan sang pagita. Tata Pedreng, ilakok kan ti motor ko. Napintas pa ilang. Manula bulan nga inusar ko. Iso nga ilakok kan ka iti 50,000. Aha! Jay